Abisirayeli bava muri Egiputa hamwe ab'inzu ya Yakobo bava mu bantu b'ururimi rudebagura ngo abayuda bahindutse ahera h'Imana. Hari indimi zidebagura hejuru y'ubugingo bwacu, hari indimi zidebagura hejuru y'ibyacu. Urukubwira ngo upfuye nabi, ururimi rudebagura rukubwira ya majambo ujya wumva. Ndasenze ngo ibyari imbere yawe bisubizwe inyuma kuko ahindutse ahera h'Imana. B'ikiganiro igihe cy'impemburo ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mu nkundire dusangire ijambo riri muri Zaburi y'114 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 6. Havuga ngo hamwe Abisirayeli bava muri Egiputa hamwe ab'inzu ya Yakobo bava mu bantu b'ururimi rudebagura, abayuda bahindutse ahera h'Imana. Abisirayeli bahindutse ubwami bwayo. Ikiyaga kibabonye kirahunga, Yorodani rusubizwa inyuma. Imisozi miremire yikina amatavu nk'amapfizi y'intama, n'uturambi nk'imyagazi yazo. Ubaye ikiga wa kiyaga kuhunze, nawe Yorodani kusubiye inyuma. Namwe misozi miremire ko mwikina amatavu nk'amapfizi y'intama, namwe turambi ko mwikina amatavu nk'imyagazi. Haleluya. Izaburi mu minsi yeze nariko ndayisoma numva irampezagiye. Havuga ngo Abisirayeli bava muri Egiputa hamwe ab'inzu ya Yakobo bava mu bantu b'ururimi rudebagura ngo abayuda bahindutse ahera h'Imana. Igihe Abisirayeli bari muri Egiputa hari ururimi rudebagura rubatuka rubacinyiza. Igihe bakoraga ibikorwa biremereye hari indimi baguma bumva ngo muri Bibiliya bavuga ngo ururimi rudebagura. Hari indimi zidebagura hejuru y'ubugingo bwacu, hari indimi zidebagura hejuru y'ibyacu, hari indimi zidebagura tugacinyizwa tukaba mu gacinyizo. Izo ndimi ukaguma uzumva ukubwira ngo ntuzagira icyo ugeraho, urukubwira ngo uzapfa udakize, urukubwira ngo upfuye nabi. Ururimi rudebagura rukubwira ya majambo ujya wumva. Ariko umurongo wa 2 ngo abayuda bahindutse ahera h'Imana. Igihe bava muri ibyo bintu, igihe bidesida kuva muri ibyo bintu, ngo abayuda bahindutse ahera h'Imana. Ngo Abisirayeli bahindutse ubwami bwayo. Haleluya. Umaze kuva muri ibyo, umaze kwidesida kuva muri ibyo mwene data, ukabirengera ibyo wumva, ubushobozi bw'Imana bukagira gutya bukagukurayo. Ijambo riravuga ngo Abisirayeli bahindutse ubwami bwayo. Ndagusengeye ngo uhinduke ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana ni Imana ubwayo, ni Imana iguhindura ubwami bwayo, ugahinduka, ibintu bigahinduka, ukumva wabaye mushasha. Ariko si icyo cyonyine, ngo bamaze guhinduka ubwami bw'Imana, ngo ikiyaga kibabonye kirahunga, Yorodani rusubizwa inyuma. Hari ibintu bisa n'ibiyaga, hari ibintu bisa n'amalaki imbere yawe, wabikora ukumva ntiwarengana. Ariko ndasenze ngo uhinduke ubwami bw'Imana, uhinduke ahera h'Imana, hamwe Imana isigaye igufata mu kiganza igukoresha icyo ugomba. Ubwo bwiza bumaze kukugeraho, ngo ibiyaga bibabonye ngo bihinda agashitsi, ibindi ngo birahinduka, ngo imisozi ihinda agashitsi, ngo ibiyaga birahinduka, ngo Yorodani isubizwa inyuma. Ndasenze ngo ibyari imbere yawe bisubizwe inyuma kuko ahindutse ahera h'Imana. Haleluya. Ngo imisozi irahinda agashitsi nk'amapfizi y'intama, ngo irahinda agashitsi. Ndavuze ngo imisozi yari imbere yawe ihinda agashitsi. Nariko ndasenga nsengera ku ijambo ku murongo wose ndiko ndawusengerako, nsanga nakomye induru, nanezerewe. Ndavuze ni Mana, ndashaka ngo umuryango wanjye uhinduka ahera h'Imana, abana banjye
abo njejwe muri eglise bahinduka ahera h'Imana kugira ngo ibibari imbere byose byigire inyuma, za Yorodani zibari imbere zisubira inyuma, ibiyaga bicikemo kabiri. Ndavuze ngo biracyashoboka. Igihe byakoreka mu gihe cy'Abisirayeli bava muri Egiputa, Imana yabikoze iracyari yayindi ntihinduka. Ndavuze ngo nibihinda agashitsi bicike, hacike inzira urengane wemye. Imana ya Yakobo ikugirire neza, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo igucire inzira, ikugire ahera hayo. Uhoraho abahezagire, uhoraho abaha umugisha, uhoraho abacire inzira. Umwami Imana bamera umugisha. Amen.